TN Hawkif MPCC के प्रेसिडेंट वन SARS को बहुखरे कैबिनेट रिसफल के मतंग में खनन ननब चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हयेंग दिल्ली चलगनी सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लाइसेंस याउदन हाना की तोंबिशना हाई स्कूल के जगादा मार्केट कॉम्प्लेक्स अमदी न्यू सेक्रेटरी की बिल्डिंग सारमले JCILPS ने थबक थिंजिनखरे सिंगदाद लमगी वाहुद नोंमै कापद मयोयुम सोकले सिंगदा इरेंग अमदी सिंगदा कुकी खुलगी सैन बसिद गवर्नमेंट मियंग संगबियो हाना अपील तौरकली संगाई सिंगी अमतंगायर बसक्ताफम ओइरब कैबुल लमजाउ नेशनल पार्क अथुगुम मतमदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओइरगनी अमसुंग लाइस्रम नाउपा की मिसिबु CID ना थिजिल हलगनी हाने स्टेट गवर्नमेंट थाजरु पिरकपदगी लाइकिन बगे हक्सांग ngasi imung manu लौखरे मैम खुरुमजरी अदोमने यंगबिरबसे इंपैक्ट न्यूज नि आई ओक्रम सोमेंद्रोन हौजिक पुंगजा सिफाबुगे मरोब पाउसिंग मियाम द पिजरी हाना की मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट ओरम गायखांगमना हंदक नौना MPCC की प्रेसिडेंट ओना खलकलब TN हाउकिपता ngasi ayuk प्रेसिडेंट की सार्स सिनखरे ngasi ayuk पांगथोकिबा फम सिनबगी थौरम अदुदा मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंग खकनतना अतई मिनिस्टर अमता लाक उखिदे अदुब ओइनम कांग्रेस की MLA अमदि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सिंह याउना पार्टी की मकोक थोंग मिउ क्याना ngasi की थौरम अदु सरुक याखी सार सिनरब मतुंग पाउमी सिंह उनब मद TN हाउकिप नहाय हंदक पार्टी मनुंगदा मिनिस्टर रिसफल तौबगी वाफम असिग मरि लेनना चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमदि महाक मसा याउना हयेंग दिल्ली की दमक इम्फाल थादोकलगनी MLA खरना मिनिस्टर तरा सिंधोक्न प्रेसर तौरीबा से नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी उनरब मतुंग असेंग बदु खंग लगने अदुम ओइनमक मिनिस्टर रिसफल तौबन मरम ओइरगा पार्टी मनुंग थोइन अकाइब लैरोय हन फोंदोकी पार्टी असिना सही लिसांगसिना मियाम की थाजब मांगंदन तरुकलिब थबक थौरम अदु ngakna पार्टी असिबु हेन साउखत हननब अमदि लाकदुरब जनरल इलेक्शन की दमक थबक पाइखटकनी हना महाकना मखा ताना फोंदोकी ngasi ajuk 9:30 da office assume tawre in the presence of honorable chief minister, deputy chief minister, who is the outgoing president, and council of minister, colleague from CLP, PCC, leader from cell, frontier organization, party rank and file ngasi na day 1 ne JCILPS na changsilap khongjang manung sanna mapan lamdagi lakpa sinmi singi mathakta wahang pawang sathakre lamdam asida thabak suba lakliba mapan lamgi sinmi singna Interstate Migrant Workmen Act 1979 ngakna satlibra haibadu yengsinkhre हाना तोंबिशना हाई स्कूल लेरमलिब मफमदुदा सागलिब मार्केट कॉम्प्लेक्स यंगसिनखी मणिपुर लेबर डिपार्टमेंट की मियोय सिंगसु कमिटी असिना कौबदगी मफमदुदा यंगसिनब लाखी अदुबु सिनमी सिंगदा वाहंग पाउंग सथरिंगैदा पुलिस लाक्तुना मखाताना वाहंग पाउंग सथहनकिदे लेबर डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर RK बलरामना सागलिब कॉम्प्लेक्स असे सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ना पाइखटपने सही असे हौकिब मार्च 13 की रिपोर्ट मतुंग इना मफम असिदा सिनमी मरिपु तरुक थबक सूरी माकना मखा तारदुना थबक असे तौब यारे हाइबगे लाइसेंस अंडर प्रोसेस द लैरी हौजि फाउबगी ओइनदे कंपनी असिदा पीब लैत्री हारी थौरम असिदा सरुक याखिब JCILPS की कन्वेनर खोमद्राम रतन फोंदोखिबदा सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ना कॉम्प्लेक्स असिब साब यारे हाइबगे लाइसेंस याउदना थबक पाइखलमलिबा से आइन गी मायोक्तने मरम अदुना कॉम्प्लेक्स साबगी थबक असि ngasiदगी कमिटी असिगा यानब पुरक्त्रिब फाउबा अथिंग थमले लोइना नुमिनिनी फाउगे मरुंगदा सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ना कमिटी असिदा संगजरकदबनि हारी अखोई ऑर्गेनाइजिंग से वॉलंटियर सिंह छात्र मयाम इमा इबन लेमी मैम से अखोइना होइरग पुरक नतेब हान स्पोर्ट्स लेरम बनेब मसिदा अखोई होम डिपार्टमेंट ना हाइगद्रा लान लौदना अखोइना पुरकबदौना हाइबिबदुदी थबक तौबदा अखोइदा सपोर्ट तौबिगद्रा हाइरगा अखोइबु लाना लौबदौना लेइ मदुमदी अखोइना खितंग ऑफिशियल होइना नुंगाइतबा फावे माइग्रेंट वर्कर सिंह मोइ थबक सुबा याबगी अखोइगी लाइसेंस मोइ जो फंगद्री अदुगा माइग्रेंट वर्कर सिंह सिजु प्रॉपर डॉक्यूमेंट पाइदे मरम अदुना हाइबा कोइ सिंप्लेक्स सुरिबा मार्केट कॉम्प्लेक्स अखोइ मोइ रेजिस्ट्रेशन पाइदे बाबा मोइ लाइसेंस पाइदे बाबा सिथौ सुबा यारंग सिदगी JCILP ना हाइबा सिगी थौ सुमजे कोइ थिंगिना कोइ लौथोक चरे
Nakalamromda Mantri Pukri Sagaleva New Secretary Tasu Mapalam the Lapa Sinmi Samarom the Wang Pong Sataki Wang Pong Sata Baduda Sakaksi and the labor license by the Sinmi Maripunipan Makata verification Gidamak Hangang Police Station da Sinaki ZCILPS ki convener Komram Ratan Fondo Kibda Complex SSU Simplex Projects Limited Sabani Tabagasi Tauba Yare have license Laitabana ZCILPS ki Ayab Yaudru Fobuma Famasisu Makatana Tabak Suba Tingle Magna Makatara Hai Hokiba English in Taramari December Tarada Manipur government Ekasibu Tabak on Tok Lagani Hana Hai Kiba Laikre Adubu Nyom Kaina Mapangi Sinmissing Lerem Libas Libak Tibani Masi Atu Matam Tabak on Tok Magna Makata and Mari Leda Sinda Apil Tarakli Activity Manipur Sakana Mamangi Tourism 14 December 10 all party committee reporter in the same Magan Waman Tabak the Hone and we recommend over. Sahi Mahila recommend Odana Tamakana Manipura Yana Pre one of Mapan Manipuri Yelomi can be to what's always level Lamsidamana Yam Pre one of Mapan was in missing Masakandaba Mimantada, my uncle Helakanda Manipuri Mitomian Saki with Lopum Levom Gita the Mona Manipusaka can't Moina on Smanga Toromasi. It's only a quick contempt away. Singdada Lamgi Waho, the Nomai Kap, the Muyum, Soktuna Rimsta, like a Nakre, Rimsta Soktuna like an Ediba Soka Singa de Singda Irengagi, Hokisen, Saitaranipan, Apopo ML, Adona, TS Wisdom, Sahi Kunito, Apopo TS, Mogen Bo Amasung, and Moses, Elias, Boypu, Sahi Kunmanga, Apopo Lakidrab and Saratni. Taudogasi ngarang numidang pung mapan makai tab matamda Senapati district manung sanba Singdagi Ireng Kulda Toki Van Harry. Taudok the Sokla Hoki Sandi, Matabaka Madi Makong and Maktan Nomay Maruna, Pan Badagi, Fibam Kara Luna Lady, Wisdom Amsung Moses Kidi, Faiganamsung Kong the Nomay Maru, Amam Kak Pan Ban Maram Oerga, Fibam Luda Badagi Yum the Han Krehari. Rimsta like an Edib Hoki Sana Makoi got Tangna Bayum Ama. Mioy Karan and Tugairam Badagi Kul getting Tau Unavasa Luraga Halakpada, Masakang the Mioy Karan and Nomay Capsilak Banana, Fongdoraki. Kulapa unangai sang mata yadabagi akhoi mukha kumne akhoi yum anauba boundary manakta saba adu moina loi thuai biba akhoi gi yum direct tinette akhoi jiminau de dum thonai tumoi gi yum thuai bagi akhoi khun gi punmak loi kumne asu khang re akhoi kumlak pada Koi humari karata ki kablak pare. Mido musa kau dre. Dress kerja uho dre koi numidang ni na. Ngai lai rabo website ni koi kau dre tu. Taudok Tokpamda, Paumisan and Satuna Yang Silobada, Sengda Eren Kulgi Kunza M. Tangbong Fongdorokpada, Eren Kulgi Manungsan Mumfam the Sab Loshilakaba. Malang may zone Kawumio Yamagi Yum Ama, Tangan Ladiba, Singda Kuki Kungim Yam Lak Laga, Tugairam Kihari, Lona Yum Tungai Magi Pau Hek Tabaga, Iren Kulgimiam na, Wari Sanam Lak with Hanana, same Sadun Ledam Singda, Kuki Kungimio Singna, no way Kavlak with a Mio Soki Ben Harry. Lamgi Matang said Nariba Sigi Matangda, a government Miang Sangbi Wana, Singda Iren Kulgi Kunza, M. Tangbona, Fongdoraki. Moi Kun Yorok Pusida Segi. Mapamarang Kang the Nomai Kaptorok Pada, Ahumi Ahumso. Hosi hospitalized Toraga, Rimstelay, Moyahum Pibam Amadiam Luna Lay. Government side that when hazening body, Asi Matang Sida, me and Karzang Biraga. Yum Tugairis in a Carigino, Mapamarang Kang the me Nomai Sizinaraga, me Kappa Isi Carigino, Maraleva me to Putuk Piro, the Yum Tugairis Maram Sapsapa Piro. Government demand of Zeni, Kungitaraptay. Nakalamramda, Singda Kuki Kunza, Nelhing, Sing Sidna Fongdoropada, English and Amagachampan, Humputra Taretagi, Singda Kuki Kunasi, Lerakibane, Kungi authority Sing Yauna, Singda Kuki Amadi, Singda Iren Kungi. Area sing tongan tongan lainatuna lakbani adubuhanda ikang kanghodana Singda Iren Kungi Kunza Singna Singda Kuki Kungi area da yum sajilaki hari Loina Kayara Khan Singda Kuki Kungi Al Sing Satuna Yum Sajileba Adu Nakal Anigi Mark Yana Purakti Fauba Lepina Bahai Faubuda Yadabadagi Singda Kulgi Miam Satuna Yum Adu Tugai Kibani Taudogi Matang Makatarakpada Singda Iren Kungi Miam Laktuna Singda Kuki Kungi Paumintang Kongsai Kobo Mioi
amagi yum amada sanglak tuna amang ata tholamani ana singda khungi khunza nelhing singsitna phongdoraki khunani asibu mausagum nungsi sanana lehna na bathawdoga sig matang na mari lena singna yengsin biyo haina mak na makha ta na phongdoraki government wari ama pibi loidri phau saganu hai basi su tabi de ba area na hai basi su tabi de na makoina se dum sai koina hai jaba makhai de hai jaba ne adu adum chathadu na leye adu na ngarang do yum du da akai ba du toru bane ngahak leiraga la aga thangtin lam gi yum sisu leiri ba manchang le jaba khara sisu roina thugai bi rame ei khoi khun ani sibu ingna tapna hanagumna panaba nungsi chananam leiminaba janangai mapi mapasingna yari makhei athubada inai asiba leidringai da se yengsin biu Kaibul Lamjau National Park World Heritage Site Onan Thaurang Pum Loisilakle Sahi Kharagi Matung Dagi Malim Pumana Sakhang Naraba World Heritage Site Ama Oiragani Hari Hariba Lamlaki Atangu Makalgi Saji Sangai Hariba Saji Asi Manipur Kakta Natana Malem Atai Mafamda Fangde Sangai Asi Malem Atai Mafam Chingdasu Fangan Pandam Galoyana Masing Tibagi Tabakasi Haukiba Tang Kunma Toidagi Sataraki Hari Masing Tibagi Tabak Adu Ngasi Loisin Ki Hariba Masing Tibagi Tabak Adu Observation Station Kuntramari Tokna Kaidok Tuna Pangtoki Maduda WII Peoples for Animal Sangai Protection Forum Forest Department Sangai Bunungsiba Mio Singamadi Lamdamas Ladiba NGO Kayasu Sarugya Ki Masing Tibagi Tabak Asi Mamang Tiki Baduga Ketna Bakara Handaki Asida U Fangada Rihana El Lukoi Conservator Forest Wildlife Nafongdoki Madi Sangai Masing Si Hengalakpa Handarpa Masi Nainaba Loina Ngasagi Hariba Kabilam Jawi Ngasagi Sangai Habitat or Pumdigi Quality Quantity Masisu Nainaba Hariba Masing Sum Hengalpa Mai carrying capacity Kangduktuna Masi Kanatoba Sangai Singasai Kabilam Jaw Hakatanatana Manipuri Ata Jaga Katazu Labi Abra Haiba Masisu Census Matena when Kangadoribani Kabilam Jaw National Park House World Heritage Site Sangai Masiki process Ama Kanotona lady Kamilam Jauja Kuiki state ki Natraga, a quick countries over the Natanasaki, world of a Tata, Lakadoriban. Handaki Masing Tibagi Tabak Aduda Sangai Masing Hengel Kanihana Sauna Taza Batamli Luna Malim Sakang Naraba World Heritage Site Am Winner of Tabaksu Forest Department Wildlife Wingna Kana Honari Fondoki Sangai say putting Handarabu Wapam do Madu. Kitang on a Hajage, at the Handak Tiri Basis Masing Karahan, Lapia in a Queen Panari. Adu Bahari Basi, here in a Panabagi, the Mutating a Sagi surrounding Bazaar Singsim, the Masaki awareness was a Piva, Loina, Muizu, Hingnabi Lamida, Karikari, Piva to Kari, have a say, Queen Masi, program my own, Shem lady. Laisram Singlemba Elias Naupok Misiki Marilena CID Crime Branch na Tizin Mahana State Government Ayaba Pirakpadagi Laikhidrabasi Asi Haksang Ngasi Laukre Nakalamuram the Manipuri DGP na Serola Matok to Singapore Police Station da Laisram Singlemba Elias Naupak Mihat Marilena ba case CID Crime Branch ta transfer town Khan Kre Lorena SP CID Crime Branch na kias asibu yengsinba madi IGP Intelligence na matiang pang nanaba kangan kre panba yaba mana Laisram Singlemba Sing Elias Naupak pu mahaki sagai gi mayamba Manipur Police ki Sub Inspector wena thau puriba Laisram Birzit na Kwakatel Moirang Purel da masagi mayumdagi faraga pukraba matung Singjamai Police Station gi manung chana laiba mongsang ga nongmai na kaptona hat kibani Ngasi Laikitrap Laisram Singlemba Elias Naupak Yum Mamdi Leka Yumia Galona ZAC Mute Singna Laisram Singlemba Elias Naupak Tawa Yaudra Haksang Rims Ki Moktagi Kwakatel Murang Purel Fawa Puraki Miam Ki Kongsa du Sarugaki Mio Singna Mihada Sibuyam Kana Yaning do Fongdoki Luna Mihada Sid Sustainable Mio Akan Beserak Piu Hyper Kolau Kasu Lauki Laikidriba Sigi Akoi accused Oriba Akoigi Laisram Bridget Asi Akoi Magi investigation Asi within 3 months ki manung da lotion bina ba warol jawi Hariba investigation Asi su government ki maikai degi tha hungi manung da lotion bigane haina thajaba pirei masi karigumba government na tha hariba tha hum sigi manung da investigation si loibidragadi akoi madugi ba tongan ba line of agitation du khoi JC amasung miyam punna amuk ana khanna nenar kanda makha ta ba khongchang lautok chagani Nakalam Romda Tangwiban Youth Organization Amadi Rising Knowledge Club
RK Sina Laisram Napak Misi Matangda Same Kib JA Sida Mihat Laisram Birzit Kilwin be RK Doli Amadi Masa Singda Maral Sibidan Aba Apil Taukre Ngasi Tangwaban Lorung Pulel Lekai the Leba Tangwaban Youth Organization Gi Sanglenda Paumi Singa Unaba Mada Club Asigi Wangang Loy Ngangbam Gana Sam Nahai Mihat Laisram Birzit Maral Gimatung ina Ahak Paserak Pigadabane Loinana Club Aniasina JA Sina Miat Asigi Matang Local Tabok Torum Kudimakta Mapung Pana Saugat Kani Hari Naupak hariba magi manon pasiga mari leine hena sandok padagi saigi naupak hariba kan osi birsin hatpani hena sandorok libasi mabani gi manakta kari mari mata leina de aron mari mata leina de hena mak sing doko su legre mihar padudi dandi piga da bani mak ki matik saba serak pi matamda akoi club ani sinasu thawa yauna kwagathel la lebiriba marangpure la lebiriba je sina mihar asigi matang sangselakpa khongjang sing akoi club ani na sogot sagani hoji hariba Maki visit Kiloina B, Amadi Piglip Angang se, Ani Sibudi Maral Sibata, Yobiganu, have a secret club, Anina, Tamjeri. State Asig upon Masaruki Sada Tarakak, a Tampak, Weribasigi Manunda, Sinzak Putokli Basada, Humkak, Asisu, Nomonom Yumpam, School College, and the Atahiram Kad Loxilakuna, State Asig Lopum, Lerectum Gifum the Laire, Pivamasada, State Asig Lopum Sing Mukandan and Naba, Indigenous Peoples Association of Kanglai Park, Ipakna, Marinisum Satagata Residential Camp, Come Awareness Program, Gisarukam Oinangasi, Moirang Bazar, Bisnupur Bazar, Nambol Bazarda, Campaign Chatakre, Campaign Asig Sarukamoina, Lopum Kanseba, Warol Sing Yab poster campaign, Labuk Maikai Pang, Sab Street Song. The Labuk na Tawa in Hanamington Street Place so would carry. Namdamsida, Quiggy, Noma Kangana, Pikraba, Low Biarable Labuk Seda, Noma Kangana, Yum Sajalapa, Tonatuan, Pectory in Kalapa, Sinamamoidana, Irepak Iramdam Seda, Tungnam Tata, Sani Piniba, Lepa Ama, Sugar, Oregani, Habagi, Wakal and Zeda, Labuk Canada, the Panamoracana Sunaba, the one is campaign Satajabani. Regional Institute of Medical Sciences की authority ना institute ऐसे की campus में नुकते बोम सिंबा पोखाय हन की बगी थाउदोक अदबो कन्न यानी दो फोंदोरकली तुंग दासी कुंभलेबाग मसा तादब थाउदोक ऐसे अमुक हन थोन भी कनो है ना Regional Institute of Medical Sciences की director ने थादोरक को सीरो लमदा कंगलकली RIMS की medical superintendent Dr. M. Amubu की quarter दंगरांग नुमिदांग बोम पोखाय हन की मायोक्ता hospital ऐसे की OPD ममांगदा वाकर मिफम सतकरे वाकर मिफम अदु RIMS ता MBBS तमलिब माहिरो सिंग अमसुंग स्टाफ सिंग ने सिंधुना सतकी बने वाकर मिफम अदुदा RIMS थबक तौरिब डॉक्टर सिंग माहिरो सिंग अमसुंग स्टाफ के आना सरुक याकी बोम पोखाय बुकी थौदोक अदु यानिंग दो फोंदोक पोइना RIMS की OPD सु थोंग लोन की RIMS Students Union अमसुंग PG Association की advisor Dr. A.K. Brojan Singh ना ngarang gi bom pokhai adu haktheng na thengna hoba mapalam gi mahiroi sing hausi akiba pokle masida natna hospital asida thabak tawri bumiyoi sing su thabak tawbada ningan na po le hana fongdorakhi lamdam asigi oina su phate akhoi institute gi oina su phate kariguba satra section sa khriba taragadi maji lamdam sigi amang oigani institute ki amang su oigani institute se maroi na di junior doctor sing salai bani moi sina kariguba thabak se lekhiba taragadi hoi thabok da khara kairakani karigumba problem leiramba taraga su madu ngasagi concern oiba authority ni khangde amani khangde wari watai pharaga phajana sanaraga madubu solve tobinabo honabiyo Amaromda RIMS the bomb pokhai mugi thaudok adu yaning do fonglok tune RIMS gate mamangda maira pabi sing na wakan mifam sathakre wakan mifam adu lining thau maira loop thangoi bana sindu na sathaki bane wakan mifam loi sing na ana lying sang the bomb pokhai ba yaning de bomb na warosin purak yaroi hana thab play card sing su sizinaki ngarang numidang ikhang khangau dana RIMS ki superintendent Dr. M. Amubagi quarter da naron na sanglalaga bom lang salamba kwa adugi damakta khoina ngasi yaning de haibadu utuna mafam sidaina khoina dhana si phamjabani kari maram gi damakta kari nuai tabal leidana asigumba aki akhang hopstan manung sidaisida thol libano haibado athuba matamda singdorpa khoi pamjai matungda asigumba thogdo ase amuhana thon biganu Ngarang RIMS ki medical superintendent ki office quarter the bomb pokhain ki badu Maoist Communist Party Manipur na sathaki bani hana aina think krabilu pasi ki publicity and propaganda secretary comrade Nonglen Maite na thadro posi role mana khangalakli
रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट मसामंग माओइस्ट की अटैक अदु सेनखाई थुमखाई मरी लेना देहाना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबो वाफम अमंग असि पाउसी सिंगदा फोंदरकवा अदु अचुम्बने लुबसिना रिम्स की अथॉरिटी दा सेनखाई थुमखाई सथब लैति अमदि अटैक असि सुपनगी सेंजा थुमजागी मायोक्तने लुबसिना रिम्स अमदि जेनेम्स पु लारिब मियाम दा हेन अफब अना लायंग पीननबा अंगम थाकता होटनगनी रिम्स अमदि जेनेम्स की डॉक्टर सिंगदसु प्राइवेट हॉस्पिटल दा हाइदोक्तुना सेंदाल लंबी ओंथोक्लिरबसि तोकननबा अरोइब पाउजेल पिरकली लुबसिना थमलिब पाउजेल असिबु रिम्स अमदि जेनेम्स की डॉक्टर सिंगना इकाई खुमनद्रगदि मतुंग तारकपद थोलक पामदब थौदोक खुदिंगमक मसा मसाना दायित्व पुजगदबनि हाइरि लोनेना रिम्स अमदि जेनेम्स की डॉक्टर नर्स अमदि स्टाफ अमतगी मथक्ता लुब असिना सेनखाई थुंखाई सथरोई अदुबु अना लायंगदा मथौ निंथिना तौरमद्रगदि मियाम खंगना सेराक पीगने हाइनसु सेरोल असिना मखा तारकली All Manipur Police Constable 2013 based male na makata wofum khanan na bagida makhayeng ayuk pung mapan tab matam na thangmai ban leiba thau ground da mifam ama pangthok lagani hairi Manipur Press Club ta pangthok ki pau gi mifam da All Manipur Police Constable 2013 based male Johnson konthok jam na phongdor ki bada hauji faw bada mari lainab authority na makoi gi demand singi paukhum ma ta pirak laitri district taret ki vibabo si pangthok ki gum Imphal West amade Thawbal gi candidate singi su vibabo si pangthok pi hana All Manipur Police Constable 2013 base male na demand tauri Saragasida Police Constable amadi rifleman listing ani chamanga Manipur government logan hana lauthokhi basi laibak thibane panba yabad English listing ani tarawum do Police Constable listing ani khan bagidama candidate listing kuntra taret na application thousand bad candidate listing tarasani marifut taret na written examination clear tawkibani All Manipur Police Police Constable May 2013 BS na ban karbo matungda akhoi government ki side ki responsibility lakna maram oiraga hayeng April ki tang pung mapan tawa matamda thau ground da parents candidate guardian sing pullaga akhoi ki mathang takwa khongjang kari changjan bai yabage habadu khana nabai da makta akhoi press media ki thongda meeting amakak kaujari Matang aswai da break amalau jage Manipur mani malam gi tongan tongan I pau single loina na ai koi break ta gyamna thuna hanjarake impact news bu miyeng ta dun lebiu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthok payai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthok payai ahanba lakpi ba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matunga mayam amana taram okchari loina na bulletin asigi makhata ba pausing miyam da pijari Ahanba Manipur Industrial Expo tha asigi tang mari da gi tara fawba uripok kangchup lord leiba lamboi khongnam khong ground da pangthok lagani hari Industry, Handloom, Handicraft amsung Food Processing gi apunba expo si Manipur Government ki Department of Commerce and Industries na sinduna pangthokadabane pangthokadaba expo si gamari lena all secretary ta paumi singa unaba madakang Commerce and Industries Minister Govindas konthaujamna industries yaudana sakhut palaibak amata laite lamdam asigi pothok sing ase mapal lam gi investor singda uthok tuna investor sing sel thadaduna lamdam asigi pothok sing hena puthok tuna sakhut maikaida purakna nagwedamak expo si pangthokadabane hana fongdokhi Minister Govindas makha tarun lamdam asi khut sahib mi yamna leiba lamne government ki thabak tawba khaktana sakhut purak ngamloi mi bu thabak pi ngamba mi ama oiduna pothok puthok lab kanda leiba ka sakhut kadabani fongdokhi expo sida lamdam asida leirba mahiroi entrepreneur oining ba mi sing amasung leibak miyam na saru yabi haina Minister Govindas na appeal tawrakli ngasigi paumi singa unaba da Chief Secretary Commerce and Industries gi Commissioner amasung Director amadi atop officials singna saruk yaki expo sida ano industry da seasonary kujukulai sing di firol puthok da seasonary achaw makal gi machinery sing su u phangani hari puthokadra expo sigi manungchana Northeast Asian Business Summit pangthok padanatana aromatic and medicinal plant ki matang da su international conference pangthokani hari We can also excel in many activities, whether trade and commerce activities bo oiro, manufacturing bo oiro, service sector bo oiro, akoi yamna hena mangjin thana akoi na tawbang angani haibagi akoi da thajaba leijabado aduna akoi si yam pangthok sabani with a very limited fund employer am oibang amnanaba masana masabu itpang amnanaba karmaina ngaman gadoi no hire kanda with the support of the government and with the support of the
so many firms putting up their stalls in the expo. Knowledge exchange tawnarakanda adugumadu tawba ngamgani haibagi akhoi thajaba. State Transport Authority ni satharakpa drive ki manung channa ngasisu Imphal More lambida ka hena posai haptuna pubu gari sing faduna fine thian kre. State Transport Authority ki Inspector TH Dinesh Chandra na lambi asid steel posai pubu gari sing na overloading tawba amade niyom gi wang parking tawsileba se authority na faduna fine thian ba ase khaktana fahan ngamloi miyamna traffic police amade State Transport Authority na Anina lakholak liba driver sida saugat pagal loinana avap tamina se hana appeal tawki loinana haukiba tha dagi sathaba horakiba driver sida authority asina ngasi fawbud lupa listing yankai hiana khongwatuna government revenue kahan mangam krehari drive mona akhoi ngasi gari sing phagat chabani masida akhoi gi public sing na adi driver isin rau sing na parking cha daba unauthorized oiba private vehicle sing na akhoi na traffic ki high guideline gi wang mada thabiri bu copy ba mayam si kitang phagadra makha ta drive on jada jabani masida public na adi private vehicle light vehicle luxury car thori ba adigi driver isin rau sing na cooperation pibi dragadi mahung phaba ngamoy ana aina khanjai maram aduna fine ngatani yada moral support khara high to me haibagi mong seda moral support khara isin rau sing leminari ba station leminari isin rau sing na cooperation pibi haina aina director transport ki maike digi aina appeal tawjari DM College of Teachers Education say sig Mars taradagi leptana satarap community contact program gi sarukom oinanga se mongsang de leba mentality institute community contact program pangthok rehari program asigi manung chana DM College of Teachers Education gi maikai degi mentality institute se da water tank ma yauna sana thaknabagi polam sing khusidna ki hari thoram se da saruk yakiba DM College of Teachers Education ki Associate Professor Dr. Hawam Nalini na Impact News the phone pada college asida teachers training tawriba oza sing syllabus ta yawba community contact ki manung sanna mahiroi sing the larik takpi tambiba khaktana tana social minded oina nanba thoram ase pangthokpani loinana thoram ase mari lenena DM College of Teachers Education Institute asida free dental camp amasu Zenims ki doctor sing khusamnaduna pangthokki hari college की syllabus का मरी लेना ना अकोई community service program में यावे बको मसी का मरी लेना ना कोई ना society से ले बसिंग से कोई छात्र छात्री ओजा सिंग society से सकंग मैखंग ना बमी सिंग सकता ना तना अंगांग सिंग सिगु ममे आमसु लेडी है बसे कोई निंसिंग बवोई ना training में आम सिगा लोइना ना कोई अंगांग सिंग सिगा contact program मसु मसी सी पांग थोक दोइनी अदु का लोइना मकोई का entertain तोंग को interaction तोंग ना रगा अकोई program si angang sing sigida magtoy na koy pangthokani Bisnupur District Hospital da appendix loktopui an operation mai pangthok rehari operation adu March thagi tang kuntra mathoi da pangthoki bane numinadu da District Hospital du pukhalaki pakhwarakpam Sanaton Singh sahi taramanga apokpa dizen dagi pung ama makhai muksangna surgeon anina operation tawduna appendix lokthoki bane hari More the Laiba Eastern Side School da Lemnalai Mui Camp Hama Pangthokre, Lemnalai Mui Camp Adu Imphal Hospital and Research Center, UNESCO Club Hamasung Emsu Chandel District Committee na Puna Sinduna Pangthoki Bane, More Emsung Myanmar Dag Mio Kiabu, Dr. Singh Lemnalai Kibagaloin and Hidak Langtak Singh Su Yentoki Hari. A quick of Tim C. Mayamo Apunba Unity Aduni Myanmar gi Maite Jowi Myanmar de Lebi Mio Kiabam Sulakana laying Bada I can watching Mangam Dukiba Adugam Handaksu Manip Manipur City Labor India me Makal Matian Kaya Punabak lying Wangam Java Loina Myanmar mi was a Mating Pangam Java Haiba Teams Wakalol Aduni Queen Lak Sajjal Academy Moregi Anwe Raising Day Thorum Ngasi Pangthokre Raising Day Thorum Adu Moregi Ward number 9 Kondum Pam the Labor Universal Friendship Organization ki Sanglenda Pangthoki Hari Raising Day Thorum ki Manung Chana Maitei Council Moregi President M Thoibana Firal Singkat ki Thorum the More da Kundar Furup Kya Gimyo Sing Saru Ya Ki Hari
Hauzik ngasi nomagi sanabagi pauda Neroka FC sangakphomna Dimpo Sports Club Goa bu maiti ba pi bangam krehari ngasi sanakiba second division I league final round gi nifumanga su match amada team animakna match ase kadaba yadi haiduna akan ba mawong lamba taunaki ngasi kumalambak main stadium na sanakiba match adu da Neroka FC sangakphom wi sanaroi Iziogu Senedu na match ki taruk suba minita pirakiba fajar pass amada David ngaitina panjil ama chanchin ki ani suba half ki match loiga minute ama khakta ngairu matamda Neroka sangafamgi Nigerian Prince Well na pirakba heading ki pass ama seko hauk tu boy na panjil ama chanchin tuna Dimpo Sports Club Goa bu panjil ani sinoda mighty ba pi ki bani tha asigi tarukta sanaga da second division I league asigi final round gi ni putare suba match amada Neroka FC sangafamdi Lone Star Kashmir FC anina Kumalampak Main Stadium da lamba taunaragani hari Mapan Suba Loktak Trophy 2016 ngasi sanakiba mari suba match ta aim na nisab panjal taruk sinoda mighty ba pikre mai pakaba aim gi panjal sing adu S Sanaton ahum and Boris TS Bandhuna amadi Mohammad Sanana goal amamam san kibani hari All Manipur Football Association gi miyang makada All Moirang Football Association sindun Loktak Power Station gi senthang makada Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi sanabung da satharak liba tournament sida hayeng SSU amadi Trupu anina sanaragani Khurai Angomleka Union Club Nasinba Ahan State Level Junior Boys Case Prize Kabaddi Tournament ngasidagi haukre tournament asigi awbo match ta ALUC Khurai na LYUC Lorembambu Panjil Kunipan Kulum doida mighty ba pikre Imphal East ki manung chana laiba Khurai Angomleka Union Club ground na sathagador state level Kabaddi Tournament asida punna team tarani thuni saruk yari tournament haudopugi thoramda Kangla Gram Panchayat ki Pradhan Manipuri State Kabaddi Association ki President yaun miyoi kyan saruk yaki tournament ase tha sig mari fawba pangthokani hari SWC Hianglam Team A na SWC Hianglam Team B bu mighty ba piramlaga taramapan suba Junior Boys State Level Sabak Takraw Championship ki champion oikre ngasi IMSUC ground haingang makhaleka da sana ki taramapan suba Junior Boys ki final aduda SWC Hianglam Team A na SWC Hianglam Team B bu point kunmathoi taramapan kunmathoi taranipa na mighty ba piramlaga satharak liba tournament ki champion oikibane Nakalam rom na taramapan suba Junior Girls State Level Sabak Takraw Championship ta SWC Hianglam Team B na SWC Hianglam Team A bu point kunmathoi kulumdoi kunmathoi taranitoi amadi kunmathoi taramanga da mighty ba pi ki ba loinana category asigi champion oi bangam kre ngasi tournament asigi sub junior voice regu event ta SWC Hianglam na PUC kairang bu point kunmathoi taret amadi kunmathoi tarahumdoi da mighty ba pi bangam ki loinana category asigi champion oi ki All Manipur Sabak Takraw Association is in the Satharak Liba Tournament is hayeng Men's Open Final Sanaragani. Ahum Suba MCAW Pralad Amadi W Ramanand Elite Cricket Tournament da Pasoi Taumang Rising Club Pasoi Mai Pakre ngasi luang changmum dale luang Popo Cricket Stadium sana ki tournament asigi tarasuba league match amada nongsingi phibam phatabna maram oraga over yankai sana ga taba match adu over kuntrama nga khak sana ki ngasi ki match asita Pasoi Taumang Rising Club Pasoi na toss kamdena fielding hana sana bada match asita batting hana sana ki bakasa Road Athletic Union kamnam lerk na api over kuntrama yaudana over kuntrama to ge ball ani da wicket taramak turaga run sam lo bangam ki masigi paukhum da ani su betting sana ki Pasoi Taumang Rising Club Pasoi na up over kuni to ge ball ani da wicket ani turaga mai pak ge run sam sumna ama adu lo duna match ase wicket ni pa na mai pak ki bani match ase da Pasoi Taumang Rising Club Pasoi gi all rounder Pradeep na man of the match ta ki Manipur Cricket Association senduna satharak liba tournament sida team tara na saruk yari hayeng association senduna satharak liba ahum suba plate cricket tournament ki league match amada TCMDC Thongzu amadi ESU wangkhayani na lamba taunargani
Kuntramari Suba State Arm Wrestling Championship ngasidagi model club sing amakada haukre ngasidagi pangthokpa hokeba championship asigi junior girls kg nifumanga da ek gym gi ss Sarzubala kg yankai gi dana model club ki I anesori kg yankai manga gi da ek gym gi L Romita kg humpuda ek gym gi Y Saub Devi amadi kg humputara da ek gym gi th Menakana makoi makoi wet sing da champion oibangam ki Sub Junior Voice ki tongan wet singda MYASA ki Benjamin Kamai Ozoni amdi N Khandajit na champion oiki Master ki Humputra amasung Marifugi KG category da MPS ki Sanaroi TH Rajan amasung M Ziban na champion oiki loina na handicap ki 75 kg da MYSA ki S Arun na champion oiki Manipur Arm Wrestling Association sinduna chatharak leba championship asigi loishin bagi thoram hayeng pangthokani Mongsangai de leiba the Kumaris Woodstocks School na sahi khuding ki pangthok ultimate challenge 5 paina mington trekking expedition ngasin nauria pakang lakwa assembly constituency ki MLA RK Ananna ma ki yum kwakatel akham lekai dagi lamthakre the Kumaris Woodstocks School na sinbana sahi khuding ki pangthok pa trekking expedition ase handak sahi ki oira Nepal gi Annapurna circuit ta satkani hari School asin sinbana taretlak subo oina satkadurba trekking expedition asin numit taratare ni subna satkani Khongsar asida class 11 and 12 tamliba mahiroi manga amadi official mari yauri school amana mahiroi singidama khallaga asugma khongthang paikhalakpa se Manipur khakta ki natana India ge oina southok saninga in hana trekking expedition ase bulam thakiba MLA RK Annan fongdokhi sports adventurism toriba trekking toriba climbers single labor mams adventure sports story mams singida masi koi success na koi mayam gi oina global keno ma koi pride ma porkane na ina thazje kari hai ni koi sincerity ne the hard work perseverance khang bakan ba the discipline noi ba wafam mayam sangsima sima sports ki mayam promote to ba ga dra masi participate ma samak so to jan mayam to min to risina koi da koi state sida maroina koi jati khunai sida koi hen strengthen to Matanga soy the bulletin ase tension jadring ki mangoina na headlines amuna thamjari TN Haukif MPCC ki president oina SARS pu haukre cabinet reshuffle ki matang na khanan na chief minister madi deputy chief minister hayeng Delhi chalagani Simplex Projects Limited license yaw dan hana ki Domishna High School ki jaga da market complex amade new secretary ki building saramle JCILPS na thabak tinjin kre Singda the Lamgi Wow the Nomai Kap the Milum Sokle, Singda in Amadi, Singda Kuki Kuli say, and the government being some Yuana, Apil Dorothy. Sangai Yamatangai Sakta from Oidabulam Downaston Park, Atubum from the World Heritage Site, Oidagani. Amasung Alasham Napaki Misibu CID na Tizil and is that government has a bit of the lake Haksang Nasi Human Low Cray.